današnja tema tiskovne konferencije duboko me pogađa iz nekoliko razloga. Prvi je taj da su tolike silne laži plasirane nekog vremena vezano uz istraživanje zločina na Ovčari. Zločina koji hrvatske institucije nisu smatrale vrijednim istraživanja sve do 2016. godine kada je koordinacija podnijela kaznenu prijavu i kada je oformljen predmet Ovčara. Nadalje želim u ime obadvije koordinacije izraziti punu podršku Nikoli Kajkiću, policajcu, maloljetnom dragovoljcu, branitelju, čovjeku koji je u ovih 27 godina, kada su institucije trebale odrađivati svoj posao, a nisu, on u 2 godine uspio ono što doista nitko ne bi uspio. 23 presude, neki dan smo čitali, za 23 godine od otkrića stravičnog zločina na Ovčari. Objavljeno u Jutarnjem listu. Gospodo, u Vukovaru je ubijeno 86 djece. 23 presude. Do dana današnjeg ne zna se točan broj ubijenih u Vukovaru. Do dana današnjeg sve žrtve Vukovara nemaju ime i prezime. Kome je to u interesu? Do dana današnjeg Državno odvjetništvo tvrdi jedno, ministar pravosuđa drugo. Trebalo li vjerovati institucijama koje u roku 3 dana objavljivaju potpuno različita izvješća. Preživjela sam Vukovar i zato mi je teško ovako govoriti, jer umjesto da istražujemo i borimo se razotkriti krvnike s Ovčare i svih ostalih stratišta Hrvatske, mi istražujemo, odnosno institucije, ne samo istražuju, nego su pokrenule, ovo se već može nazvati linčom, onih koji razotkrivaju istinu. Nude nam kaznene prijave 2 osoba koji nisu, zamislite, dostupne pravosuđu. Ne samo što nisu dostupne pravosuđu. Spasoje Petković Štuka, protiv kojeg je podignuta kaznena prijava, policija podigla kaznenu prijavu, i osoba koja nije dostupna pravosuđu u Hrvatskom, ne samo što fizički nije dostupna pravosuđu, nego zato što nije dostupna pod tim imenom i prezimenom, pod kojim ga traže. Jer Spasoje Petković Štuka se više tako ne zove. On je svjedok pokajnik, promijenjen mu identitet i sada se zove Ilić Slobodan. Međutim, kaznena prijava nije podnešena protiv Ilića Slobodana, nego Spasoja Petkovića Štuke. Dakle, toliko o ozbiljnosti naših institucija da doista sude i procesuiraju ratne zločince koji su doista počinili nezamislive ratne zločine. Pa kada je tako, kada ste nesposobni, recite barem, u ovih 27 godina nismo učinili ništa, ispričavamo se. Ispričavamo se svakom suborcu, svakoj majci, svakom ocu, svakoj sestri, svakom bratu, svakom djetetu. Jer nismo učinili ništa da razotkrijemo zločine koji su počinjeni nad vašim najmilijima. Ali mi to nismo doživjeli. Mi smo doživjeli da institucije progone svoje djelatnike koji razotkrivaju ratne zločine. Ne podržavamo, dakako, niti medijsku, a još manje hajku institucija koja se unatrag ovih par dana provodi. Ne podržavamo ni to da se temeljem ovakvih lažnih napisa i objavljivanja razvodnjava cijela priča, da se dijele braniteljske udruge i da se od nas traži da se izjašnjavamo o nečemu u čemu je stav mora biti jedinstven. A to je da se ratni zločini moraju procesuirati i svi oni koji rade na tome moraju imati podršku i moraju biti omogućeno da svoj posao dovrše do kraja. Kako vidimo, imamo jednu novu metodologiju progona institucija, a to je da se kaznenim prijavama
jednostavno stopiraju oni koji istražuju ratne zločine. I zato koordinacija braniteljskih udruga i stradalničkih udruga daje podršku kako Nikoli Kajkiću, stoji za Nikole Kajkića. Učinit ćemo sve što je moguće na legitimnim i legalnim načinima, da se istrage nastave i da se istraže i podignu kaznene prijave protiv nalogodavaca, a ne osoba poput spomenutog Spasoja Petkovića koji pod tim imenom više ne postoje. Onoga trenutka kada su istrage dovele do osoba koje zauzimaju pozicije, visoke pozicije u lokalnoj vlasti, ali i na daleko jačim pozicijama državnih institucija, istrage su zaustavljene. Navodno, od 2000 kaznenih prijava, dogovor je da se tek 90 njih obrati. Na to ne pristaje. Na to nije pristao niti Nikola Kajkić, jer tako nešto je nevjerojatno i nedopustivo. Ratni zločin i ratni zločinac ima ime i prezime. Tako se mora istraživati, procesuirati i suditi. Jednako tako, žrtva ima ime i prezime i zaslužuje da se osudom njenog ubojice vrati dostojanstvo žrtvi, a obitelji pravda. Vezano uz najavljene, evo ja ću sad iskoristiti također ovu priliku, dakle vezano uz sve najavljene akcije koje ide u smislu održavanja istraga ratnih zločina, koje idu u smislu osude, sporosti procesuiranja ratnih zločina, naša koordinacija daje punu podršku. Hvala vam lijepo.